The Last Man on Earth Season 2 Episode 8 le 9 anasay kitaw hiti. Teddy zong zingka mata akithovin. All ta in Miller ha cho aganot pe in ahile. Miller chun hu ain head panin lunghang ta Teddy ko machun ipina bol ham gang ta lai muna hi podo in atina hile. Teddy chun nuisat pumin aloy ho zo se chu Miller punishment api dan chu vet sa dingin akovin ahile. Aloy ho chun Miller hin ama lungcham ta punishment amudinga agel ji uchun kidang asa thei hlewin. Tedin jong aloy ho ko machun Miller in punishment amu ahitan athil bol khil ho nangai dam diu ahi atin hita cha ma ho se so ki ho lai ta wa chu gala ko na to nin aloy ho chu thil khat ve sa ding in ahin ko win a hile Tedi chun athu se jong sei chai man lo in to in a ko na lang achun a che pheu win a hile zan ka achun bong pi chun no an nei jin a hile hi che mu chun ki dang asa thei hle ovin to nin jong aloy ho ko machun bong pi no ani thia hile ipina gel do ovam bong chal jong umding tina a hi e atin aloy ho to chun bong chal holding ati tawin Tedi jong gang ta a Miller koma aga che in bong pin no anejin bong chal jong umding tina a hi in ke ho se bong chal hola ka che diu a hi ta atin adal hagon a hi le Miller chun Tedi koma khungai ta din ke jong punishment nei pi hul la do in bong chal chu go holing ka tin na ho masanga ka hin koiding a hi chi jo le chun punishment nei pi no le ap ki na win na te atin a hi to jong kal coding in kal room achun aga chen a hi le Kal chu posallima ki same statue kha to lupna chunga chu amu phanin ki dang asal thein kal in jong to hung a head phanin statue chu tola asep hlan gangta ading do in a hile to chun ima sei masalo hela na ruma thip chena ka hunglu je a hi ke thi mo a hi atin chule iloidang hose command ruma ato win nang anga ove nang ko wa in sol o hi hungin atin adal hakita na hi command ruma te di chun aloi ho zo se koma e ho hi family khat in sung khat tabang i hiwin hije achu ithil bol zo sewa Miller zong zawnga hi bongchal holding itiu zong chu ama to I holdiu I hol chai wa hil ama chu punishment ipi nom wa li ipi ki diu hi atina hile Melissa chun thuna sei kano pi over hile thibe ana tadem atina hile Tedi chun hinge ati phanin Melissa zong ati le na chu sei kano movie ati pi tan chu phanin Tedi zong gangta a thaijin Miller cha ga puijin Miller ko machun ati le to hi bongchal chu hilanga ega holdiu ham atina hile Miller chun Canada lang ati pe Tedin jong Miller thu sei chu he thim lo ji achun Miller in ke hi lai mun hi kadal ha ding ka hungnung hung ki lo ding hi tai ati na hi le Tedi chun azowa bongchal holutin I hol mu phan wa hi le punishment nei pi na wa hi le ap ki na win na ti na ti hi lo ham ati na hi le Miller chun ima sei lo in adal hata na hi kal chun tot koma azowa ka room sunga na mu chu na gel tabang a hi poi amonga nang na koma Melissa a hi in hi chi ho hi ipi a hi he thim pu na te ati na hi Tedin jong Aloy ho zo si chu Miller in hitlaimon adal ha dan chu asei pe in a hile aloy ho chun ima seilo in Tedi chu adal hatawin langkhana space a UMPA mai ki tipa chun mi adam na lai a dem atin radio achun a kozing in a hile mundanga ko na he reply a hin boldana kho a umin aman jong gangta a radio chu aga check tha ki nin a hile ama gel lang ana hi talo in radio a boina khat a umji a ama o mama akiza hi a head do phanin lunghang ta in radio ho chu accept tel de atan a hi Ton in jong Melissa koma any relationship hi chomkhat break la hi te ati na hile Melissa chon lunghang ta in to chu a khen pai ta na hile to chu lungno mo ta in kal koma aga che in Melissa to amani ki ka aki khen hlon dan thu chu a sejin lungno mo ta hi ti chon kal to aki ho hlon in a hile a head hlon lo ka in aki kis hlon ta na hi zanin te di chun aloy ho zo se koma ipidinga Miller in asu khil a ball khil bo se chon na vet no ham ibon wa hi su khil ball khil inei su ke o hi atin khat nin a ball khil ho chu a hin ban tim thla in a hile ama ho zo si chu a ball khil ho akisei to ovin hiti chon a chol thla jing tawin chu phanin Tedin jong aloy ho su thip na ding in a koma window glass chu a sep ke in a hile aloy ho chu thip chena ovin Tedi chu adal thaki tawin a hi a jing ka in ama ho si chu mun khat na hi ato ovin a hi wang in a ki ho pen povin a hile ama sang ta owa chu bong chal hunglu nin ama hon jong thal akila ovin akam ovin a hile bong chal chu kho hello in a hluden tan chu in Miller jong ahung ki nin he thei khat chu hi chi bong chal chu Miller hin aga hold do aloy ho koma a hin pui a hi zana bunedinga ato uvin a hile Miller chu ahung in aloy ho zo se koma chun ngaidam athumin punishment nei pi nom wa hile nei pi ki novin atin a season a hile aloy ho chun punishment imacha pi angai ta poi nang ji a bong chal jong hung a hi in hi je achu towin bu ne khomuti ati uvin
Miller jong so akomwa ato sa atawin hi azing ka in Christmas ahi ta thlan in carol le te di chun in sung chu hoita decoration abol thlan in aloi ho ahung phan in carol in lekha khat na hi akila sa in a number ki to chung gift exchange ibol diu hi atin ahi wang in ala ova Miller azaw lo je achun te di chun no mo asa hle in aloi ho chule Erika ho ko ma chun Miller hingai dam vinlang in sunga ko lu nutin e hol azaw sa uti ati na hile Erikan jong te di chu sai ano pi phanin Teddy zong gang ta agal thaizin Miller ko machun iloi dang ho ahi in Erika ahi in angai dam o hitai nang jong in sunga hungin lang ki hola a hinjawin atin ama lunggel achun hita he Miller chu ki pan pi hen lang hile ke chunga ki pa thu seizin tin ki pa hla in te ti chu agel ahin ahi wang in Miller chun thildang ima seilo in henge ka hungdi ahi atin kot akha khum tan ahile Teddy chun nomo asathim thlein ahi langkhana to le kal chun aloi ho umloka aloi ho he loka in agu in akiki zil thon in Miller jong aloi ho masanga ading in ama hola azaw sa azuwa cho kipa thu asejin chule Miller chun ahun si aphat si a keilanga pangjing mi khat in ama chu achumbe a kipa thu ka seino me atin a hile Teddy chun ke a seite di hinte atin Miller chu aganai phejin a hile Miller chun koi madang a hi poi pathin a hi ati phanin Teddy chun za chathim ta in akhut aza den ta na hi azingin Teddy chu Miller koma achi in Diamond khat hi apin hi chi Erika pile chun ki pa hla in te atin Teddy lunggel ahin Miller hi te a hi ki pan pi hen lang hile ei ngai lun tin ei lung se nin tin ei pa chan tin ei sei phan te ti chu agel ahi Miller in jong Teddy api chu alan a hi wang in aman Erika adinga gift chom khat ana koi pi ana gon sa a hi tan hiti chun to nin jong kal chu car khat gift a ball in Teddy jong aloi ho to abon wa to theina diu boot khat give a ball in a hila aloi ho cho ki pa thei hle ovin a hi wang in Teddy chun ki to thim sa ta in hichi boat chu remote control bomb khat na hi apu ke sa kin in a hila aloi ho cho lung hang thei hle ovin hi Melissa jong to chu crown khat give a ball in a hi wang in to nin Melissa thilpi chu akoi thlapai jen a hile Melissa chun nomo asa hle in Carl chun Miller ading give imacha anagun pi lo je achun pi loading la nomo asa je achun Tebula ko na ball khat chu alan Miller chu give a api nahi Miller in jong Erika le aloi ho zo si chu room sung khat na hi apuizin Erika give ding in ultrasound machine khat hi apin a hile Erika chu akipa hle jing in hi chu in Teddy jong Miller koma Erika chu give dang pi din nei na lai jam atin adong in Teddy lunggel achun azowa aman Diamond khat Miller api a Erika na pi ding ati pen chu api kha le ati ahin ahi wang in Miller chun give pe ding dang kani tapoi ati phanin Teddy chu alung no mo hle in ahi chu in Teddy chun Carol koma Erika adinga Miller Diamond anapi dan ho chu lung hang ta ana season ahile Miller ahung in Teddy chu beardon khom ding in ahin kovin ahile Teddy chun alung hang lang jong hai mil lo in Miller nung chu zui ki ta nahi alunggel achun Miller hin ngai dam thum in tin ei pa chan tin ti chu lunggel ane ahin ahi wang in ani thlana chu ato khom thlan in bear adon khom thlan in ima seilo in Miller chun adal thaki ta nahi zanin abon wa he ato khom movin ahile hicha chun Melissa ahung ding in tot kom achun pha chom khari ki khen sung in nang ichana itabanga ka lungsir ham ka hedo e je achu ken nang ka lungse nin eini ki cheng hiti atin proposable in ahile tot chun ima seiman lo in Miller chun ka oi ana e atin atun akuna chu ahung ki jam thlatan ahile abon wa chu Miller chu adel chi tawin ahi langkhana space a umpa Mike Miller ki tipa chun aloi te ni a agel lung te ni chu athi phanin aman jong hita ki jong ki thi tho ding atin space a leng do a changa ki thading lunggel a hin neitan chu in aman jong space su na akivan in space a ko na len do ding atin hita cho lai ta in lung na lang cho aga aven a hile teri ki tipen a lung pen a no chu amu phanin ama jong ki thading lunggel chu a hin haizin ki tha ki ta loading atin a gelin a hi wangin a button me pen chu a ki cancel thei ta pon a hile space a ko na aleng do ta na hi hitchan a hin The Last Man on Earth Season 2 Episode 8 le 9 aki chai tai